Tong ini pet agani ke por pat ia gani ke jingi kai. Kabangan peteng biang ia gani ke banga ai keteng ke jingi kai ke bakodor na ke kitab root. Ngala kerani gani ai ke tu ke week sni Friday. But ngabun palat ki program agani ke sni ngaklemla ia ke ban ai biang sa ke wei pat agani ke Monday. Tementai ke sni ngan peteng ia gani ke jingi kai. Kabahaki ni ki tayo ke baladep nga hikai ia gani ke Bible study keleng-keleng. But nga kwa ru bagani kan nongrim na ke kitab root. Dan hikai hagani ke voice message ke jongaru. Kenang begitu ki baklem yo wan hagi Bible study jengi. Kini yo lang hot wat ladang amdala ban keren kuma ke jengi seng. Andrei kadan ke jengi per katubat ni hagani ke voice message. Penban lakumno kumno kandan hi ke jing bentoy bapinyo na kini ke kitab root ke banginia pet nang ni sikmat ke bakodon. Fi ngalapen ia ke jinglong nong yalam na kini ke kitab root balada ke jinglam ke bakla ngin poy haga jaka ke bakla ngin poy haga jing hadien mangibot ia ke leadership ke bamde. Nakatadaw piyo ine amba nda haba ka Naomi bat ka yin ki khol shimram baro almut ki bot ya u Elimelech u nong yalam u ba mi no aga nem sneo ban pet na ga nem sneo ban kinria na ka jeka ka ba jonu blay shega jeka jong ka jing mani blay tau piyo ka ba ningkong u yap yaladi kabaar kiap ki bobot bat kami jing ru ya kana umi habagahapan samarway Henry nda habakana umi ke shim ya ke jing lam kmat lani banlong nong yalam tiyo kadan da ka way pat kadur jong ke jing lam nong yalam berkata kadai bagana umi kapen bagadai kan nong yalam kabadete shisha no play ngalapen fi ke point ki beton kam hagani ke voice message ke prosper arwar but nganong repeat show ye jo kabanga kwa bangan peni mentagi sngi ga degane ba nda habaka nong yalam let's see la da leadership kanut banyang hagan nongrim kabadai kanut banyan hagalenti kaba kayo sngo no try kan poi shaga jeka kaba kibanget ru kibobot kin poi shabadai but kan yo iru ngabu dari kitin nda habaga leadership kap kanut ban kren ia kabadai ban peniang ia kanongrim kabashisha finyo kan sayo kinongbot ru kibashisha namar kabam shisha kan kinria kabashisha kan bot bat kan sno hagatu leadership ti ngakwa ngini pet biang ia kani kendiat tang kendiat ngan penpai shadi ni fi ia ke ege bangala dep kren bakana umi kada kerpat ia kini ki argut ki babot ia ka kada ong ia kini ki kitil ngan pulina ki kitab root kala nang ka badingkong na kada khat ka khat we ka ong kumne kana umi te kala ong to paino pi ko kon ia ka balai pinne jambat nga mga ngadang don ban bun ngadang don shu ki konshin rang haga kapo ia ka balong ki tengah jo pi paino pi ko kon kilit wan no naba ia ka bangan yo kurimpat ngalatemen lala ngan ong ngadang don ke jingkerman habangan yo kon yo tengah gani game bat bangan kha ki konshin rang ru pipindala ap iki adu bakinda san pipinda ap nama kita khan chong kurim em ko khon nabangala khuslai san nagabda jopi namar ba kakti utrai kalami persha inga kiti kila penjamela kakti bat kila ya ampat bat ka orpa kala dro ilaga kia kurim ndrega root kala snoaka fi hangi la hagani ngala ban bu khumni kani de screening test kajaka hakabala screen la pet bnia yakini ki armut ki persakurim jong Naomi bahabaki yam bahabaki kidup ika habaki ai ga jinkular
bakin buat bet yaka hadir magapano yaki bakin syong la jongari bro argot ki ya bro argot ki pen pau baki iet yaka bro argot ki ong bakin buat bet yaka andre ndapi pet pat hadir baka Naomi ka ayi gini kekien bat ka pen i iya kejing im jongki baladakin buat yaka kamdan show kejing mentoy hagaliang jongado kamdan jing mentoy show hagaliang jong kejing im kabagan iyo pertai fi ikata kedai kejing hika ika bangayo nang ni let sing ala ban ong finum yo nang nuru kum kini kejing hika ika bangayo nang Naomi ya kejing long nong yalam bat ban yo i gi nong buat ki bedai fi inda ba Naomi ka ong lada pin buat ya ngamdan khon shinrang show lada nganyo khon matagisniru lada pin up hilaya temen finum la setiaban syong kurim show nakatagadaw kamdan jing mentoy fin buat ya finum yo show ya ubriu nakayi gejanga pin syong bai kumto finum poi shinu fi idei hanta fi yo i banda haba kini arngot kiyo snow ya kata jing ong jonga Naomi fi yo i ba hanta kapensyai ya ka orpa kalap hangne pleng shisha ban buat ya kini ke kiau kulim kabala ya ladiru kala yaplak ya ladiru bro arngot laingot kidegi bala yaplak ban buat ya kini ke kiau kulim kamdan shu ke jimen toy namal kan su sa kum to bai adu ko kun te video ikale kum no nda haba ke pet na kaliang ka bakin jado ang kwa video ik tang tien na magata de mga kwa ngan kam kren hagini po fi nda haba ka orpa kayo i bana ka nugo jimen toy ka ba ka do ndan la chum ndan jigerman haga jigim jong ka na omi nakata daw ka yen jaj ka do ia ka kia kurim jangka bat ka ong bye bye ka i igarut ka let no shala ka jangka sinong bat ka ya no la ka jangka jim ang akwa i ka ne bang anum kerki ngakwa baka na room siya fi i hadu mentay ka singi ngala sikri la katu ka ni post nem ublay la yalaming i bangini kindu yeshibon ba kipriyo bat ngayo i kani ublay la hikai bahai ga jing jangaru hakani ga jinglong nong yalama ga jing se bangim dai satya ya kaban shipun bit ya gi bangen bakam dai satya ban sikular de gi jikular kibam dai ya gi bangen namar nda ba pikular ya ki eke nda ba kimyo kan pen babi ki hedin bat kan poi ko por ko ba ki na yo jingi kai shibon nagani ga Naomi baga kren be yaki iki bedai kum baga dai balong ka kren be kumta bat fiu i hangi filap banda haba ka orpa ka pet nagaliang ka bakin jado kam yo i jimentoy ka pet no ka i no ka let no ngan ong biang ngani gkin haka ji ai den ti jangaru malalap ti ngani bakidon ki banget ki bashakri yo play tang nakaliang kabakan jado ki bapet ya gajeng shakri play tang nakaliang kabakan japertai kenja brio kenjado bat nda kimyo i ya kita ki bakan jado ya kita ki bijimen toy hagado kim tres tia banya chikmat wat lada ki yo i hagado gajingalam how to brio ni hagado brio ki balong kinong yalam bakidan ke bakin jamin sim kidan ke jik hot kidan ke jik ai ke banau try kim pet ye kata ki pet bet nagaliang ke bakin jado but pin yo i nda ba kinong bot ki pet tang naga perspective ke bakin japar taken jado fin lap pin pa ye problem lada fikra lada fishipun be but lada fishipat jubariki namar kinong pa shake ke bedai Anu you play baga Naomi ka kren bet kam shy kiban bot ka bet na bibot yung aga ega jing mentoy fi
Hani nga kwa ngan keren ka tuan ni. Ba Don kiba shikri oblay. Kiba pet nagaliang ka siyang khasyawan. Kiba hagatindi ba ka siyang khasyawan ngayo inda ba kimyo ibadan kibriyo le si kiba piang. Ki kim presyo man na jinsan man shikri. Sakaway de ngan pini fi ka ba kham kan jaman siyam tama kadang de ka ba kan judoy. Ngayo i kibriyo ngan keren bet ko mga chayos no. Begidon kibriyo kiba ang yang ay ginigikitin ngan keren ko mga yos no. Kiyong pastor ni slotan na palat ni kajikren. Kijing hikay jok hiki kodor. Niyo diang ni kajikren imru ng mga kajikren jok hiki pastor. Hado mentaro ni imday na kijing hikay jok hiki. Bon ba ladang anong doong ajar nray la da ki bon ngot kibriyo ki ba ong kumtay nga. Ni kwa palat banwan jing seng bat pi pastor. Ni slot nat banyat bat ka jing shikrito ki. Hanray kikali yang ako ni kini kijikali. Pila doon niyang mani na yang pastor. Nang ang ngimpat yo yung mani ang niya silong. Namar ka yung mani makamday ka basuk mani yo ang sinalo ng ta. Nidang shus dang mentadang keras ng iya. Tingin pat day ban shu kaki palat. Kinot banong. Ladang pat doon yung mani na pastor nginot banong jing sang bapi. Mo kita kadai ka jing snow priyo ba kita kadai ka jing long priyo. Yo ibek tangi ka ba kunja priyo kunja percaya. Kunja to. Hoy ngam ang bangim dan kam yung mani. Niya tuwaya do mentaro po play unbless yung ibang inyo laga jong kunja ka laga jong yung mani. Henry aduk mentagi priyo yo jing mani magi shakri abang isyo nga building yung magi shuwai. Bon ba kibawan ban gibane giba shakri yo play kibala yang man kren kibala ya chikman. Kaya daw wat na lang imdan yung mani isyong wai may i-play dan play tray. Fi kidon gibriyo kiba kuapalat ban wan jing sang ban ngi tang na daw bam dan yung mani kim tray. Sa ka ba aro ka ba sino tamula ka lang ba kin kaligom ni fila dan lom jing tap na yung pastor. Nik ong lele bam dan lom jing tap ang tatigin na tingyaw. Dan lele mamarsan wan ki ong nga pastor lom jing tap ti video ti. Nga ong balay anin de jaga jing yap hindi ako no nga ong iki ya ka tatigin ng tip na maro play wan ra igin sing gin kodor. Ngam na iti begini yap no marsan rong bala. Ay mo yung play magkatukat ni sinamenta ngam na kami yung iya begini yap. Tinga ay mo yung try ngam o mangimdan lom jing tap ndre ni hapan dan tamba teng kani ka babakla. Bangipet palat na kaliyang kayeng mani. Ngipet palat na kaliyang kalung jing tap. Ngimpet din na ni siya play na kaliyang ka bagunjaman sim. Kadon ay ni em ka banaw play hagatuko jing isak. Kadon ni em kanu ka baday naw try hagatuko balang. Kidon ni em ki ba ong no mo ki ba katuko jaka utunong ilam lani kituginong ilam kiyo ay ka ba kodro no play. Kapan ako jingle kuya ka bagun jamin siya. Fi lada fi pet kumapet ko orpa. Finyo pinahapan do. Ba pinahapan ang bye-bye. Ngalilay nga ang nga Bible study. Kinahapan flying kiss. Anay na. Ba't nga kwa managdisgi mga naong ifi. Tangin ang buot iya ka jing shakir play. Hagarukom jong ko orpa. Banda yo iba ka na umiga terwatang iki ay ka khem terwa iki bakit do. Bakit riano barkajano. Nadway mo ng sngi mo play. On play ka jing snot ho jong biba bishikri play. Nay pet tang na ka bakit do. Nga kwa fin pet na galiyang ka bakit jamin siya. Kataga na ka ba don kam tam
Kita kena ke kodo tam aga jing dai aga jing shakar play. Pet yo apslo po ada pi pet aga Bible. Puli aga ktin ga jom play se. U shakari katu u dei u brio jom play ba crowd. Puli ki kam ga apostle aga le nong ga khadu. Puli ado ga khat ga khadu. Pinyo I le wai ga ktin ga ba apslo po wa. Ula shong a yimwai. But ula shakari klem sange yo play. Ngakwa ba pinyo I ba apslo po u klem yit ye ga yimani yit ye ki men sem ki ba kodo. Ngam keren mo ang ni bagim dan kami mani yo isu tu pakwa. Kare ke mau na kwa bangin pet e na galiang ka bakan jado. Haba mi shakri yo tra. Ngan pen I fi ye ka jinglang nong bod ka ba shisha. Bat ye ka jinglang nong elam ka ba shisha. Na ka nigalan nong. Fi yo I baga Bible ka ong ka khat ka ba khat san. Jong nigalan nong ka ba ning kong ka kitab root. Ba kena umi ka ong kumni hakni kita ga para ga tengah jompa kalalit paino shala gibriu bat show to blay jomka to paino maparu na din kita ga para tengah jompa vi ipa kena umi ka klemtre setiawat ban bat ye gerut fi leadership ka bashisha kini ka wanot bet paniya nga nong kau bet kila nga paru na mapayade na gajugo snow na ibut nga nga net siya jaka ga mga yo snow no try fiyo I ndaka ong iya karut baka net paino ban bud igo orpa snap ngan pen I fiyo karut so bang palat igne karut ti kala ong wat kerpat ya nga bangan klat no na pa ya kaban paino na ga bud ipa na ba siya ka ba panlit mapa ang tangarong anlit but haga ba pan siyang basa mapa ang tangarong siyang basa kibriyo jo pa kinong kibriyo jo nga baru blay jo pa unong blay jo nga haga ba panyap mapa ang tanga hiru nga niya ang taro ang tep ya nga tutraun le kumta ya nga batru lada sa tangga jingya kaban pinyaklat ya nga na pa Dia bakal yo I bakal taus kami ke bandai ringkat baka kamshim krenshio baka ang kwa ba nganda pen ibnia bahaya ni fikrut ndaka yo slow baka naomi ka ongika bakan but no ia ka orpa kerut ke yenchat ka ong ini giktian wat kelpat yang bangan klat no nama Shano siya ka ba palit, mapangarungan lang. Hangno ba pa siyang basa ang tangan siyang. Ngas na tanat palat ikinigiktiyan baga root ka panmi. Kaong ikinigiktiyan. Ublay jom ha, unang ublay jom ha. Ublay jom ha, unang ublay jom ha. Fikita kawanra yang jaga jaga kabangan hap ban snutuwa fi karut kakhlem ong iya kanau mingan buat tang namar banga I ya pa kakhlem ong ngan buat ya pa namar ba mau ngaru ngai kendu ujing gujom pa na kadau ngan buat ya pa namar snutuwa ya ndai kumpa kakhlembut tang namar ba ang no kasno ya hap igiju along kijing kendu lani sno ya hap cima hene ya banga puli ni ga Bible tani ga jing ong jong root ka pensyaya baka ong ublay japa unong blay cima pikir kamot ayu ni walit kalat baka root kadai ba mi na mo
Kadang ki belai ki bakal kanget ngaduk dak khadam pun. Kadai ke pamane ki belai ki wepat ki belai ki ba ong no ki belai tau belai tala. Henry nganut ban ong adin bakasong bat maukon jang ka Naomi. Bat kalayo I kumno kajaya ka Naomi kapor bakay siyong lang hamawap agato ka jung iye. Kalayo I ka Naomi kumno kale adin baw Elimelech uyaw. Kalayo I kumno ka Naomi kale abayap umalan. Kalayo I kumno ka Naomi kale abagayo I baw klat na usirian. Kalapet yung ka Naomi adin bakayap na ulak kalang kumno. But habayap ki konsen rang ki baka aibun ki baka pene pensan. But ki balong ka jingkar menika. Habaga du no igini bro laingot. Ki briu ki kodor ki balong ki paya ki yiu joka. Karut kalayo I yagan Naomi. Haki bakum kita ki jinja ki baka yagan do. Ki baka tang ki baka pala. Kayo I yagan ko baka jingmam. Berkata kadai, kayo I baga Naomi, kaklem ki jimat, kaklem shimrai, kaklem lang klumar, kaklem kren klumar, kaklem kenria kamtam, nakajinget kabagadan, how blay Jehovah, jogi Israel. Kalayo I yakan Naomi nganut ban ong kumno ka duay. Kumno ka siyang bat ka puli ka tora nga try. Kalayo I ka jinget nga scam jang ka Naomi. Kalayo I ka Naomi hagan ka rukalong hakipor ki ba kayo I ka taka jinglang mensim ka taka jing ang bek no kayo I ka taka jinget ka ba scam ka bagadan. But ka taka jing scam mo ka taka stability. Ka jing ki jinglang scam ka jing imjang ka. Bakam ki jing mat wat lada kalay tulad baro kaklem do yo play awas ko pang palati kataka jinglang joka Naomi kataka jing im joka jinglang ru play kataka jing im joka banet ho play be im ka kata ye kerut kanang mani play tao kapelong ye kerut bakan pet ho Bapleng kini kan Naomi mday bagasungit blay kung banget ki ba mani blay tao Henry kan Naomi kada nget yo blay uba im kan root kayo jing shy habagapet ye kini ka kiaw kurim joka haka jing day ban blay uba kaganget but kan root kayo jing shy shabangun yo blay jogi Israel day naga jing nget jong kini kan Naomi ngayo I baka root kayo iru baka Naomi hadin baka ong ya ka hadin baka Naomi ka ong ngayo snow bo play one kni biang iko Bethlehem ka snow tho ka root baka Naomi kadai ka ba snow tho yo play fi ngakran gani anong kirki ngakwa ngakran bahay ka kata ka jinglong jong ka Naomi ka bakin jaman siyem hapdeng ka jing abaga saya ka jingen but abaga bats kame ka jinglong jingem ban syakri yo play kata ka jinglong ka influence nga penod kam na ito ka mo ka katalot iya ka jingem jong ka nang manipulate tao ka root fi ka jinglong jingem jong ka Naomi ka affect ka influence ka jinglong jingim jong ka root ka kta ka jinget jong ka but hanta nga kwa ba pinyo ka ni ka dur ka mga pinim ka leadership kam day ka banantang ban piniyat kam day ka banantang ban dan sibon ka jingtip ro ka leadership kam dayru kabanang tangkumno yakaban batay. Na mga ilan sibon gibrigo ba tip bat kibanang ban batay.
Andai tang diat ki balong nom yalam. Ki bakta ia ke jing im jong ki wei pat. Da ke jing et blay ke jong ki lani da ke jing long men siem jong ki tu ki nom yalam. Kat nungut ki brio ki ba influence ye ki wei pat ki bampat nge. Da ke jing im jong ki. Andai ke basnosi minta kalong. Bala penduk jingkerman ye ki bam nge. Aba ki pet chi ki nom yalam. Habaki yu iya garukom im joki kim tre bot yu Jesus Christ. Ka spoil lut ka jing shikri blay wat haka pertay bro away. Habaki yu i ka jing long nong yalam ka banin kong e. Habaki yu i hapring jo ka jing e kum loki le. Nama ka pertay bro away ka don problem. Ki kwa banwat yo blay ubalong ka jing khu. Banda ki pet ye ki nong yalam ki bashikri blay habaki yu i kum loki le apring jo ka jing e. Kila ban bot yu new blay yu bangi yalam. And rin ki pek siya leadership agini gisni ngam tip kat nungut kila banyo i ya kata ka jinglong nong yalam ka bashisha. Baka jinglong jingim ka jinglong rublay ka jing scam. Kata ka jinglong mensim ka badan agini ki nong yalam. Kilang kum ka Naomi baka influence ka root. Kat nungut kin mi ibig balong ka kata ka rukong. Kiba kinong bot kibot ndai setiana ka bakin jado. Handa kibot nama ki yo i ye ka jingat blay ka jang kitu ki briu kibalong kinong yalam jangki. Ha nga kwa menda gisni bapit da shy ye ka nega bang kren. Kat no ngot kat no fi yo i ka leadership menta. Nephew ipin ban baga leadership teng teng ka poi ipin ban da poi ga jingpang ka wat ye ki wek pat ki play. Nephew i ki priu ki bala nget ki bala shikri ba ayo play ba ka poi ga jing ki let shiki kinya ki kriam nang ta dem de tang ta ba piu i ga jing long nong ya la ma ki sngi ba ka dan ka jing ki jing mat. Ka jing long panic. Ka jing ye kadaukti. Ka jing ye pressure. Ka jing long insecure. Kita fica não me camlang insecure la ding. Kasot ko the scam ba play. Come on ngan ya bot ngan rekong el ngan ngan bot you play. Ubang ada yos ngau bat ngada tip ngada itu. Anga kwa kani gepor ba kani kitien ga bang kren. Kanom silang tangga jingkren. Ngayo i ga jinglong tangga Naomi ka khamong. Pediang yu jisu ne bot ya mau la ne nget you know play jonga nga khanyo iba ga record unta andre ka jing im jonka ka penlong ya ka orpa bakan krat bakan pet ka jing im jonka ka penlong ya ka orpa ya ka root bakan snow fi nga kwa ngan kren kendiat ya fi ki basnap ya nga gani ka par da ka nungru kom bibot aga jing ida ibat ka jing shakal Atau pi buat ia ketu ke jing syakri nak beruam nak benta ke buram brio nak benta ke program nak benta ban paunam nak benta ke buram brio ne pi buat ia ketu ke jing syakri bavio ika dan ke ika ba korno arga ba kinjaman sem ke ba influence ke jing im jopi ke ba penuan dore fi ba fin im ke jing im ke ba ruplay Betaka dia ke bangga kuangan keren mendengar Fiu i ka ni ka Naomi. Ka pen i ka picture ka ba crowd ba i ka leadership. Fiu i ka Bible ka ongom ni. Snap. Nda ba ka root ka pen mi i na ka kitiyan. Anong play jump ha. Unong play jump ha. Ka Bible ka ongom ni. Kumta kila yalek para arngot. Tak nda. Nasa tanat ba i ka kitiyan na ba ongom ni. Dia apa kalau yo iba kalau taus kan ia kemana lingkat batka kamsim lakren syuaka fi ikan Naomi ke kren isu hadir jokane fi lakren ini aga Bible study company
kham dia bahaga jing ada ibat ke jing shikri play yo ini nong rim ngan penkut ni bakarut Allah ni habagan na umi kayo i garut bakala taus kam politika bakama ish ngan sekren ni ngan shipin ikin dia babidu shay kani ke tin taus kam ni ke kren shapang ginong buat kibadan ke komitmen ke bershisha kinong buat kibadan ke komitmen kinong buat kibadan maka kajing smuthu kajing kibadan ke rai ke skam kiban atilot na kebentar kata ke bakimat hadu kanong idan kami kibanget ini isni kibakum gerut kibadan ke komitmen ngin si kran ini ke komitmen na ke voice message ke keluar bahkan lo kajing ko ini ledak ini tuai kepada ke donut baro ablay nga tuai limbaga ni ke jing hikai ka lo ke jing ku ke kraw ai bagi mensin ke kodol ken tuai ke snap ini ke jing hikai kin yo I ke dur jong kan jing long nong yalam ke bishisha jing long nong yalam ke babakla ke jing long nong buat ke bishisha bat ke jing long nong buat ke babakla hakadi ke dur jong ke kitab ai sheme ke pura ko pa ke ten ke dong chis tuai amen pat amen tu blame ke hui pi bless you